Life and Style. Good evening, dear viewers. Welcome to Life and Style. Sahi Khudingi, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, amadi Indian Nursing Council anina kutsamnaraga maroina thawai haksang yauna mayamgidamak seva phangzariba nursing bu makoi pukning thaugatbiba oina National Florence Nightingale Award kutsinaduna lakli. Handak chahigi oina yamna nungaizaba wafam amana Hariba Sigumlaba Fidamningai Oiba Manasi Manipurgi Imphal West District Manuchan Laiba Health and Wellness Center Awang Wabagaida Community Health Officer Pamagi Taugai Pubiribi Srimati Maibam Ranitana Hariba Ewanasi Kwigi Pubirakli Equipumaki Mais Oizari. Nasigi episode Asida Srimati Maibam Ranita Deviga Unazaraga Marina Mahaki lifestyle Aduga Kwigi nursing Azaba matamda Madam C Hai Bahandak Sahigi Asigumlaba Kuni Mana Asi Pangase. Madam C one of the youngest awardee Manisu Kuna Sum Tazaigo. Ihan Han Bamakta Tom TVG whole team Haidare Equity Sai Pegisu Ukimati Harabo Fonto Cherry Madam Dekuna. Congratulations Haibawa Famase. Tamoy Singh Tanzai. Thank you so much and thank you so much Team Tom TV for inviting me. Yeah, no, exactly. Ado ma'am, handaki sigumlaba fit ningai wariba manase. Samlat kiba gimi ko koigi harau ba ningai ba pukning nungsi ba hai batay. Badugi moment to know how na namutan na share daw yun ma'am. In award pang base ay nurse mo bada I am proud to be a nurse and hygienic ay na seba pizaning badu ngasidi mahiyale na kanje. Maroina ma'am ki koigi pokfam lamlam hai batay adu husig yung kay pale madam gi angang ani sulay ni ko. Kaday wai na panbidino pokfam na kaday wai dai no family gi matang nagrathabiyo. Aham matada I introduce tawzage ay Maibam Ranita Devi aigi pokpham lambam na khabam langkai aigi pokpa ipagi mingna Maibam Biro Gopal Singh imagi mingna Krambam Sama Sakhi Devi ay first mother ay sengwe ma se legidre ado ay step mother malay magi mingna Nomaithem Roma Devi ade khoi father su legidre aigi three elders brother lay ahan yamba imu handona ming Maibam Bishorchan, Ani Subadana, Maibam Birjit, Ahub Subna Maibam Birla, Aduga Aina Khaidagi, Tonton Bini, Aduga Agi, Ipuro Bagi, Mingna Khaidem, Punil Kumar Singh, Aduga Agi, Agi Inimpo Haitarima, Oziktiko, Mingna Khaidem Angobi, Aduga Ijanupa, Nilere, Ina Ijanupa, Hangi Mingna, Khaidem Pawan Singh, and Ani Shubaduna, Khaidem Kendrick, Aduga Ijimmer family, Matang's question, Kadobiba. Ado ma'am, maroina ma'am na haiba sumulata lemsa ingai whatever profession hai tare ko nursing profession asida kumta bire pase kogi angang oringai dagi dum pamsan horakra angang oringai gi punsi wari hai tare nursing profession say pamsana hausarakhe hai tare ai na sai panjagi beduni agi ima pokpi bedudi legidre road traffic accident da adu matamda ai say class 8 ka da ngai adukanda haide ima da pijaning ba seba do piba matamda ngam haude adi plus ai abok na matam khara yeng birakhe adi abok su hanoi rabani na moi se nar ga mu masu mayum da handa ya da bagi hanke bagi tanja hai tare adu da ina seba yam pijaning ba do ima da su piba nang haudre adi plus ai abok su 2000 bada do haita banina seba se kaino di khang da banina
adai class 12 lorba matung dai ai nursing profession se ai pamjana changkre adu bu ai father na di yagi de na thanda po ga kai geno nang nurse tam du se to patam mo na hai ai gi brother sing su yagi de but ai gi father am so ai brother gi against se chat laga ai gi friend circle gi ma na bi gi ma pam ga ai ga chat mina ki matam du guwahati da chapa matam se da ko si entrance exam ma to wi to bu kan ai tandum khale ne di ma na bi si khalak tre matam du da ai shi mo khan se nungai tre ai na ai father call up to again hai baba is mane ai tonda khale ai kamai to si na di baba do na nang tamni na chakhi bani na tamba tare na hai rakhi badu ga adiga ai na pamza na changi khi badu ga di ai ngasi tam jare ise yam ngai jana ngoi de dum pam ko rakhi ko adu ma'am huzik ma'am na koi gi awang wa bagai ko health and wellness center da madoina choba from hai tare ko to bai pu bi ri ba masi ki matang se da center se ki matang da khara thamliu ma'am na matau karam na ma'am gi work ko masi kam hai na mayam da bb bano kari kari technical decision ai duty na kamai to ba schedule na kamai to ba mapu hoi na khangza aina health and wellness center awang wa bagai da tajarak puse in the year 2018 gi july da adu ji 1 year di koi complete oi gare ko ada koi community gi active participation yaw draga di aina su tawning e da na bu tawbanga moi ko hamba di hoi gi phsc se health and wellness center upgrade tawbne adu matam da ya hamba first place of posting se do ta matam da ise koi gi state ki side gi de gi center se first inauguration da yaw deba kan sai na aduki matik aina yahoning ba adai plus ai gi community gi PRI upa pradhan si se aduki matik yam supportive oi ba aina hajaru ba matam na moni ya bi rakhi ba adai community lairamba mi mayam sing su engonda support pibi ba adu pibi ba du dai se yam aduki matik harau jagi aduga health and wellness center se first in the Manipur da sanga bas ai gi center sina oi ki ba adu aina tawjaru ba duga mayam gi support tuga ai ngam se na khale duga aina hana pangthokning ba haidi program oro any kano oro adu moina tawbirak pa haitar adu dagi ngasi ac gi achievement amasung plus moi mayam sigi kano sine nam haisani loina na akhagi awang wa bagai health and wellness center na kon ba village sing adu di tingri thauri phi di poshamam khulen adagi akhagi awang wa bagai amasung leken thambi se village manga se akhagi health and wellness center na kon bani adagi magi population sina 5252 ni as well as da akhagi NCD na sagi non communicable disease akhoi screen down zakri base around 2000 screen tawre aduga akhoi enrollment 30 years sunata badum loina magi khundu da leriba population se koina 4945 mo hoi enroll tawre 5252 gi manung sida aduga NCD gi de koi 2000 screen tawre aduga sidagi koina khangdok pangame cancer kya leire diabetes na ba hypertension na ba sina chingba kya ma koi tawre do ma'am ara koi maroi na matam se ko koi yum da so family ma puzari bani na asi profession se ko work se kamai ta schedule se pung kaya da ki chalaga kala wa ka work tawi mafam du khakang area si natabi da ato ba awareness program da simbi bara technique sing koi ai se ai ichanu pani shule rabni na mo shu school thabagi ai mata se mo school chalhana bagi se tawr matung dai se 9 to 9:30 manu se official na bhone aduga halakpana koi 3 pm se da halai ko adugi manung se da koi chalaga agi community agi office ke agi job responsibility to bham thopadi dum tawi tawraga su aina kai haitare any holidays matam da su dum chalaga tawbaya ba program khara su dum tawi aduga agi village awang bagai ga hek nangna ba khuna ma har ga di thangal ma paw na ma lei service phang da na lera me moi du da koina chatlaga kem kumba pangthokpa adagi plus akogi health and wellness ki adai da lady ba koi ba village da any patient terminally ill or ba palliative care service sarkar laiba singdu da koina chatlaga chutti khangde matam atopa da extra work toraga koina pizza ba haitar aduga technique technique decision abi madam technique se habatare koi mi amaga amada service pinning ha ka de first koi interpersonal relationship ki repo na develop tok na bhona jai moi da phasana haibi ba ade phasana moi gi time do lobi ba ade moi gi su opinion phongdok pagi tanja su koi na pibi ba adumana exchange tawna ba ade communication se am phagalan ba ta aduga aina khwadi ki apply to se soft skill ha base habati aina tapna thona nongna nganga ga ningonda
ज्ञान ताहनबा भाव ताहनबा एग्रेसिव होइबिदबा अतुंबगी टेक्निक मचा मचा दुगा रेपो बिल्डअप तौबसे सिना मैम टेक्निक ओइना सीजने या नुगाइसे अदुगा मरोइना कोइ अवांग बगाइगी को सेंटर सिदा थबम तौजिने हाजा तारे मैम नाते तै मफम सिंगदा सर्विस वेदना कोइ तौबिरंगनी को मदुसु कितन मेंशन तौबिरम आई 2013 दगी आई स्टाफ नर्स ओइना PHC हैंगांग दा ऐसे NHM ने नेशनल हेल्थ मिशन कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ने अदुदा थौपुबिरे थौपुरगा आई 2018 बो 17 हाइदारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की ट्रेनिंग 6 मंथ की चले अदु चट्रिंग ममांग द स्टाफ नर्स ओइना पुजरे अदुगी मतम दा इसे यामना पेशेंट केयर से अखोई स्टाफ नर्स ओरगदी माई मागी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्क पोस्टिंग समना दा ICU दा तारगदी ICU की थबक तवेबा अदुना स्टाफ नर्स ओरगदी स्टाफ नर्स की दुतंग तवबगी अखोई केनो लेबा हाइबा तारे लिमिटेशन अने हम तौनिंग सु बट अदु बोइना PHC हैंगांग ता मतम सिदा आई am तौनिंग बा फावबनिना ऐसे ना PMSMA ना प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान ना कोई प्रेग्नेंट मदर की एवरी डेट 9 से कोई पांगथोएबा पांगथोप मतम से आई ड्यूटी तौ ने अपार्ट फ्रॉम माय ड्यूटी दाइना मोद अवेयरनेस कुंबा अदगी मिरो लगदी नोय कमाय तौनी करी चिंजाक चानी करी केयर लगनी अदि अंगांग पो मतुंगदा फैमिली प्लानिंग की गैप क्या लेनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सी फै खोली हाइबगे से आइना याम हाइनिंग बा अदुना आई अपार्ट फ्रॉम ड्यूटी आई BP ऑन बा मोगे हाइट वेट रजिस्ट्रेशन तौबसे लोय लोय साइड बाय साइड टेन तौरगा फमलगा मैम से अवेयरनेस पिजेबा पिजरे शिफ्ट अब अनी दे दुमाने अवेयरनेस पीरे दुगा नेक्स्ट की मंथ दे आइना अवेयरनेस से उनी खक पीबसे ताबसे दा मिरोम बिजिनेस ने रिफ्रेशमेंट गुंबा आइना येरुम गुंबा डाइट गुंबा खरा सप्लीमेंट खरा पिजरगा दुमाइना आइना वर्क तौ बाई पिनिंग मनी ना सर्विस तो अपार्ट फ्रॉम माय ड्यूटी दाइना अतोप से पीना बहोना जरे अदुगा दुमाइना पीरगा वर्क तौ रे मतम दु सोई अवार्ड फर्स्ट अवार्ड अमा फंगी PMSMA के स्टाफ नर्स ओइना तुई मतुंग दगी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ओइना 2018 दगी जॉइन तौ रे दुगा मथंग मथंग अवार्ड मचा मचा रिसीव तौ बहोरे कोई मतंग सी चाना हाइबा तारे को तंजा से लौजा होरगा मैमना फंगी रखी बा अवार्ड सिंग सी अदुम 7+ हाइदारे ने को पेसुम रिसर्च तौ जरूर बदा मैम के साइट के सुतन मेंशन तब ऐसे हम लोग की स्टाफ नर्स ओइंग आइदा PMSMA की अवार्ड तो मा फंगजरे अखोई की मैडम मीना ना स्टेट नोडल ऑफिसर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ माना हाना आई थवाई हैप्पी गेम ने अवार्ड की थवाई हाई तारे हाइदी मथंग फंगनबगी से मान हान एक्नॉलेज तौबिगी मेमिना बसम थगचरी अदुगी मतुंग दगी तमना कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ओइब मतुंग दगी दी आई सेकंड अवार्ड होय NCD नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हाई रिस्क एनरोलमेंट तौब अमसु प्लस अकोगी हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल प्रोग्राम अवेयरनेस हंदोपंगम की बेस्ट CHO की अवार्ड अमा फंगसकी मथंग दा कोगी केनो की अंदर की रिसेंटली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ना अदुगिदा बेस्ट परफॉर्मिंग हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सु फंगजखरे अदुगी मतुंगदा कोई पैलेटिव केयर की बेस्ट अवार्ड हमसु फंगजखरे अदुई मतुंगदा कोई नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड फंगजरे अदुगी मतुंग सिदा मु यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की कोई डे पांगथो ए न्यू दिल्ली दा अदुदसु स्कोर ऑफ ऑनर फंगजरे मरविना हाइबा अवार्ड से मतौ करमना पिबिरा इमाई प्रोसेस से कमाइन तवी मणिपुर दगी मैम नदी हंदगी वनदी मैम खतम कोइबिदी को ममांग सु फम कयादी लेखरे से गैप करसु दम लेखरे बमान कोई नाइटिंगेल अवार्ड से कोई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दगी मोइना केनो एडवर्टाइजमेंट थारे कोई गवर्नमेंट ता हाइदी एनी केनो नगी स्टाफ लेबदो अप्लाई तो बया गनीना अदो कोई डिफरेंस क्राइटेरिया मैम खाइदो ए कोई लेडी हेल्थ विजिटर और फीमेल हेल्थ वर्कर सिंगी दगी कोई स्टाफ नर्स सिंगी दगी मो पब्लिक हेल्थ नर्स की दगी मो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेटर सिंगी मखल खाइदो ए अदा आगे सेना पब्लिक हेल्थ नर्स की क्राइटेरिया नी कोई क्राइटेरिया से 1 to 14 पी अदगी नंबर 1 to the 1 से हारगा सब डिवाइड अमुक तो A B C D काना खाइदो ए 14 क्राइटेरिया से फुलफिल तौरकाना फंगजबनी अदुबु आइगी साइटेशन मोइना पिरकपा मतमददी अखोगी सुंबा नर्सिना मागी हेल्थ सिनेरियो दा चेंज अनोबा पुरकी अदगी माना टेली कंसल्टेशन दा अखोइना आइना स्मार्टफोन सिजनरगा अदगी अखोगी रिमोट एरिया दा डॉक्टर बुक चपंगम जदबा पैसा लेतबा मीसिंग दोगी फोन जे सिजनरगा मोगी साइन एंड सिम्पटम हाइरगा ट्रीटमेंट तौबगी अदगी प्लस आइदा एल्डरली केयर सुंबा मयाम से चचरुबगी ने साइटेशन जे मोइना स्पेसिफिक होइना इबिरे अदो खोगी सेंटर ददी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दी कोई गाइडलाइन ददी दुम यावी टेलीकंसल्टेशन जे हौरोना हौरगसु प्रॉपर चैनल नदी हौबंगम दबा बट अदुबा आइगी इनोवेटिव आइडियाज मैम पुथोकचरगा इना हौजबा हाइतारे अदु माइन तौर पे बिरे
ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠꯂꯤ ꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯉꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯤꯞꯄꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ. The award goes to Srimati Mebam Ranita Devi from Manipur. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯦꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯖꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗꯁꯨ ꯃꯦꯝꯅꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯥꯁꯤꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯂꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯅꯔꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯖꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯀꯥꯏꯗꯤ ꯈꯟꯕꯤꯔꯤ? ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ BSc ꯅꯔꯁꯤꯡ GNM MSc ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯦꯛꯆꯔꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯩꯗꯤ ꯑꯩꯗꯤ MSc ꯁꯦ ꯇꯝꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ BScꯗꯪ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯗꯣ ꯆꯠꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩ ꯈꯟꯕꯗꯤ ꯑꯩ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯋꯥꯔꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯦꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯁꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯅꯣꯚꯦꯇꯤꯚ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯊꯥꯛꯄ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕꯒꯤ ꯏꯕꯤꯗꯦꯟꯁ ꯕꯦꯁ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯃꯆꯥ ꯋꯥꯔꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯔꯁꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯗꯀꯣ ꯀꯔꯤ ꯒꯗꯤ ꯅꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯗ꯭ꯔꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯒꯨꯟꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯔꯁ ꯌꯥꯎꯗꯕꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕꯀꯣ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ. ꯍꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯁꯥꯎꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯉꯝꯃꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯉꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯣꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯕꯠ ꯕꯔꯟ ꯑꯥꯎꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦꯀꯣ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅꯀꯣ ꯁꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯇꯞꯅ ꯏꯪꯅ ꯉꯥꯡꯕꯤꯕ IPR ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯅ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯥꯛꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯈꯪꯖꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯍꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯗꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯌꯔ ꯐꯖꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯦꯁꯦꯟꯒꯤ ꯀꯥꯞꯇꯨꯔ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯪꯖꯔꯁꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯕꯤꯈꯣ ꯑꯩ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯅ khitang ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯁꯥꯎꯕꯤꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯟꯈꯤꯕꯒꯤꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄꯣꯂꯣꯖꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤꯁꯦ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯅꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯝꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯠꯂꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯇꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀ ꯇꯥꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯨꯕ ꯋꯥꯔꯨꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯚꯟ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯩ ꯂꯥꯐꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯦ. ꯑꯐꯕ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯃꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯂꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯗꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯒꯨꯗ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯦꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯝꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯃꯦꯝ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯌꯨꯝꯒꯤꯀꯣ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯏꯆꯥꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯨ ꯂꯧꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯔ ꯈꯪꯖꯩ. ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯗꯔ ꯏꯟ ꯂꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯌꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯏꯆꯥꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯆꯥ ꯌꯣꯛꯄꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯀꯦꯌꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯐꯕ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯦꯂꯦꯇꯤꯚ ꯀꯦꯌꯔ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗꯩ ꯍꯧꯔꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯃꯥꯗꯣ ꯁꯣꯜꯂꯒ ꯂꯩꯔꯤꯅꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯦꯗ ꯔꯤꯗꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣই ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯃꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯔꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯑꯗꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯁꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯒꯝꯂꯥꯗ ꯂꯩ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯑꯇꯩ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯒꯨꯒꯜꯗ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ. ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ. ꯑꯗꯣ ꯃꯦꯝ ꯍꯥꯏꯅꯕ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕ ꯅꯔꯁꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯃꯗꯔꯁ ꯀꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯣ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯗ
dedicating to all the mothers haiba tare makoida tips oina koina angang sing se kamaina nurture tawgani ko tips oina ahuma idam nami side ri thabiram angang di moi angang gi nature haiduni ko moi ka khoi ga mana be ya ponte duna hoi moi gi moina pamjaba any activities or khoi na chu kitang saru ya be ba hoi aduga phasana moi da explanation taw be ba like what is do and the don'ts to ko aduna adugi matang da haibi ba adagi takpi ba haitare aduna moi da pathway do khoi na pibi ga dabani explain taw be ba aduna worry what I see am na mainly moi da sabi ba adagi moi gi da mak timing sing se pibi ga dabani na khali masi su tangai phajaba wa family adu ma'am koi na sai na introduction so I had mentioned tawza ma'am see one of the youngest awardee ni the National Florence Nightingale Award 2019 gi oina ko ma'am koi na tazaba matam da haiba award asi chahi si like more than 10 years of experience ka leiraba haiba tare nursing profession da ko da directly ba nursing da mo ko khusine adu ma'am gi oina di masi kamai da uno youngest awardee ko represent I am haraused isa youngest base do aina ngasi with dedication with my commitment aina tawjabagi adigi mayam na support tawidana aigi aina phana tawninge haga su aigi higher authority government side tagi adigi even aigi communities me adigi even my husband support tawbiraktana ya ponte aigi husband support tawbirakpa adigi mother in law aigi iche adigi mayam lebiriba adigi aibu direction pibiba guide tawbiba mayam se sina ai ngamani na su khanje aduga ai yamna harause aduga ai proud to be nurse and I need adu ma'am 10 years of experience I say ma'am gi dum 10 years phabi khrabla I was I as soon as I adum BSc nursing complete over they 10 years mak high tare aduga ai government side ta in staff oina aduga CHO in property around 7 more than 7 years 10 part exactly one of the youngest awardee mentioned to be represent adu ma'am handa ki oina koi gi khalakpa haigadra khangkat charakpa haigadra ko masi pulap oina koi na suntaza bada around about 30 plus nursing kusinai ko adu president kusinai le matam da stage da learning da ma'am kari feel tawzaki asu katang kana ga di chapirui award da kusi award lo busai ye husband ga chatle aduga matang da yam harawe means aina pamjarak pa aina ningjaba aidi my dreams has come true do hai tare du manglan du mang fauna re na dagi aina pining ba service jo patient da piraga nasai khogi ma legidaba adagi keno abok ta pining amba do mi praja me am da piraga ning thunge na khansare manipur da leiriba ko tuman nursing hai tare huzi leiriba sing makhoi gi behavior or ko attitude sing da kitang man you observance hai tare as a senior nurse am oizana kari ahom gadi kogi ubini na ta change se kitang la khaning ba leibra area khra leibra kari doraga di koi generation la ka doriba generation sing da mapung oina nurse na loriba thawdang sab sa da se nasi phangani kai na kan ayo khandadi nurse loina mak phaina khanjai moi phasana su tawri na khale dubu aigi site kitang adapt tawning badi hena phagana bagi tawning badi aina haibadi kha aina pijani ma message ti koi communication phasana tawbiba interpersonal relationship phasana leibiba aduga koi soft skill apply tawbiba aduga plus akoi gi nursing knowledge se update tawraga koi patient dealing part si da koina yam phasana moida thawai puni hangchang adagi koina tamriba profession ase ngakna chakpiba nursing ethics se phasana ngakna chakpiba adu koina tamo student oring ada tamak padumak koina hosik staff oina student apply towiba si oraga di dum koi phasana koi manipur gi oina loina mai pa kani na khanjai ai si wa fam se thamjaninge aduga koi gi health is important for everyone so everyone deserve to be in a good health aduna akoi nurse ama oina moida each and every corner of the country se thongna ba pina bhona bigetam as a nurse amoina yeah no ize aduga ma'am ngasi fawbagi ko ma'am hi service ta haiba tare patient ga as a nurse ama lainari ba mari se asigi matang da ma'am na dito ando man patient singa sudum deal da biramani ko akam thengna wa pa dum so soidna thengna biramani emotional attachment gumba dum soidna mai am leramani ko ama ni dang khagat piraga nungai khiba tushiba dugumba wari le ga tan share da bira wari di ma'am le da ma khatang khanga chake ai na nauna CHO ina ta badagi awang ba bagai dagi patient inao na ma thengna jagi ma se magi mai nupi ne mai macha nupi ne khak lai
मासे मतमदुदा खोइदे लाए हम संगारब मतुंग खोइगी हेल्थ एंड वेलनेस से अद माना लाप कांसिदा मागी लाइना से करीनो न मा खंगजरम दे मासे डिफरेंट हॉस्पिटल में आमदा चटलगा टेस्ट में आम तौरे दु खंगमद्रे अद खोइ मतमदुदा एनसीडी स्क्रीनिंग से हौरेबा हौबदुदा खोइना आइना मागी शुगर टेस्टिंग के कातब कान शुगर लेवल से 428 लेरमे लेबा कांसिदा आइना मसीदी थुने एक्शन लौखतब यारो है माई शुगर लेवल से वांगबनी नाना टेलीकंसल्टेशन तौर अखोई डीएनओ डॉक्टर रंजन पाव फाउनरगा सर पेशेंट स्माई स्माई तौरे मागी साइन एंड सिम्टम्स सी लेरे मासे मफम खुदिंगी चलगा येंगुरे हाय से अदु कमाई तौसिगे हर कांदा फरे दुदी मागी फास्टिंग पीपी से मुग लौरोदा लौरा कांसे दुम वांग लेरमे वांग लेरंबदगी दगी ट्रीटमेंट से सन टेलीकंसल्टेशन तौर थारे हिदाक से अदइने इरगा पीरगा मोना स्माई स्माई चागदमनी टाइमिंग से नदगी नंगी लाइफस्टाइल्स खरा मॉडिफाई तौब तारे एक्सरसाइज खरा तौ खलो दगी हैरा खरा दगी मही मनाई दे कोई फ्लूइड इनटेक अदुंबा खरा कनो तौरगा खतंग येंगी सी मतम खरा नदमाइना कोइना हेल्थ एजुकेशन खरा पीबीरे पीरे कांदा मासे हफ्ता मासे फजना मागी आइना डाइट प्लान चार्ट तो तागा मासे माने युम हलगा तौरगा हिदाक से चांग नाइना चाबदैदी मासे फगले अदगी माना लागा खोइदा अस मैडम आई थाजदब कोमदा nga लेरमे दो मैडम की सेंटर से ओइरमेना हाय हम नुंगाई जगी ददा मंगोंदा अदि मान हां कोई लायेंगा कोई चलगा मंगोंदा ट्रीटमेंट फंगिदबदो दो कोइना फंगनगिबदो अदगी मागी ब्रदर्स मैम से लोइना डायबिटीज नारगा लेगिदब हाय तार अदुमा हुजिक्ति मसासे यम नुंगाइना फिट ओइना शुगर कंट्रोल तौर लैरे अदुदा यम हराउखे अदुदुमा आइना मागी यम नुंगाइबा अदगी मोंदा सर्विस फसना पीग्रेना खंजाई पेंजाखेबदो अदगी नुंगाइजदबा हायरगांदा खोगी स्टेटस दुम मयाम लेरी हाइदी फजना लायंग मंगमजदबा अदगी खोगी पेशेंट बेड रिडन गा ओइरगा बेड सोर का तौबा यम सीरियस ओबसु लै मोगी नुंगाइजदबसना कोइना फैसिलिटी बुदी खोगी साइड तौबी याबुदी तौबीरे अदुगा मोगी ट्रीटमेंट सिदा कई हाइतारे मोइना लागा चटपंगम खिदब खोट खिदब मोइदा अवाब थेंगनाबदो हदे हायर हॉस्पिटल से हदे पैसा लेजदबगी अदुमबगी तो खितंग नुंगाइते बट खोगी साइड की सर्विस प्रोवाइड तौबुददी खोगी दुम निंग थुंगेना खंजरे अदु मैम अखोगी मणिपुर की खोगी यामना रिमोट एरिया दा प्राइमरी हेल्थ सेंटर नत्रगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सी मसी लेतब मयाम अमसु लेजरीबको अदु मसिगे मतांगदि करी थंबिनी हुजिक्ति अदुम आयुष्मान भारत से लाबनिना अदुम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से PHSC हाना गनो तोरंबा सिंग से लोय अपग्रेडेशन तौरनी अदुगा मफम दुदा आइगुंबा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अमम मोइदा पोस्टिंग थार माना टीम लीडर ओइना तौरगा अमम लानी अदुगा अदुम होई तपना फगलाई अदुगा फगलकनी हाइना सु खंजै अदुगा खोगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना सु अदगी कोई केनोना स्टेट ना सु यम कन्न होना जरी अदुना सिसे दुम नोंग मना ट्रेड नोंग मदि दुम हेल्थ के फैसिलिटी से सर्विस से फजना फंगनी ने खंजै यम नोइसे अदुगा मैम कोई हाइबा 2019 की ओइना फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से मसी कितन डिले दी तौबी हाइ को दिसंबर मंगा द पीबे से मपु ओइना कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ना हाइबा तारे कुसनरीबा सिगुमलब अवार्ड से करी नमित कुसने कोइना ताजब मतन ददी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थडे को सिदा पी हाइ असि की वारी 12 मे द फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी सिदा पीबने अदो हंदक की कितन डिले ओइगरे मोगी सम प्रॉब्लम्स सम केनो लेबदगी अदो कोइना हंदक दिसंबर द रिसीव तौजरे मथंग नेक्स्ट ईयर ददी तो 2020 दा अदुम कंपलसरी 12 मे दा तौरनी ना कोइना हन चचरुब अवार्ड रिसीव तौब का दा सु ताजरे अदो हजिक मयाम दा सोइना थ्रू मीडिया से दा अदुम कन्वे तौनिंगे एवरी नर्सेस हजिक मोगी फॉर एडवर्टाइजमेंट दा थोबने अप्लाई तौबियो अदुगा अदुम आइसु mateंग पांगचके अदुम एंगोन दा सु अदुम केनो लौबी बया गनी ना हाइजनिंग याम नोइसे मैम अकोगी शो सी को लोशिलम दाइस दा मैम की साइट गी तंगाई फदना चेलहनिंग ब गुण सिंग दो अहुम तंग हाइ तारे अकोगी गुड नर्सिंग अदुम अफबा नर्स मयाम ना पामा मयाम नुसी बको नर्स अम ओइगे का हारगदी तंगाई फदना चेलहनिंग ब गुण अहुम तंग थंबिरम गुड IPR interpersonal relationship adagi good communication skill obiba soft skill adu ahum se tang phajana dum tawraga di soidana achieve tawni na hainenge aduga ai lastly aina mayam da haijaningi aina Florence Nightingale phangbasi aina phanyam tawninga ga su every side tagi support obiraktra kadi ai mapung phabasi oroi aina mayam da thagat pa phongdok chaninge dudi ai state hogi medical directorate ki department hogi SNO sing DNO sing adi amasung hogi state mission director principal secretary adi mung japai go na hogi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯗ ꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯤꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯋꯥꯡ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ community people ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯎꯄ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ all over my friends everyone ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯦꯟꯂꯤ ꯑꯩꯒꯤ my husbandꯁꯨ because husbandꯒꯤ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩ ꯐꯪꯕ ꯌꯥꯄꯣꯟꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯛꯁ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ through media ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯦꯝꯅ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯖꯔꯤ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯐꯕ ꯅꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯒꯤꯚꯤꯡ ꯑꯁ ꯁꯝ ꯇꯥꯏꯝ ꯃꯦꯝ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ thank you so much for inviting ngasi gi oina di matang asida life and style gi show ten sinjage mathangi chayol mathangi thangzu namit ki numidang wairam pung 9 makhai thaba matamda anauba guest amaga loina na mayam khudol tamjage till then take care